Nama nabivuze abantu nkababwira hanyuma ntagire icyo bayifatamo ariko nagomba ndakubwira yuko ijambo ry'Imana ari ryo byose. Abantu ntacyo binana babibereye mu by'isi ibintu nyene bisanzwe nyene nkuko sindavyumva kabisa ariko nico gihe cyo kubabwira ubutumwa bwiza. Moro pastor yambo cyane umeze neza meze neza cyane uriko uratanga ubutumwa niko ndabutanga nubwo ndabubwira abantu batumva ntibumva gutega pastor jewe byananiye byakunaniye gute ariko byaka byakunda murare mama umwaka ndabemeza yego none pastor aho kantu ka murare mama na nibikikana ntacu urazi rero ubutumwa naba nabuvuze buri munsi bakabwirengagiza yego turi kumwe nawe urashobora kwakira umwami Yesu none jewe tanga ubutumwa turabe tanga turabe pastor ukuvuga rero jewe namba natanze ubutumwa kanumviriza ijya nino hakabura n'umuntu n'umwe yo nyumvira n'impuhwe nabure basa muri angure nahozagara hozagara pastor uri pastor nyine hozagara nari nihenze none wihenze guteka pastor nari nihenze nashatse kuvuga yuko hano wiyumvira ngo ngurira amazi yego hamba ikintu gihari aho hambere niyo misi mico gihera abantu baratinya icyaha bamenye yuko wakoze icyaha cyo ubusambanyi bamenye yuko ari dipine y'ibeni y'amabuye niyo baguteye yego dipine y'amabuye pastor y'ibeni y'amabuye pastor uwo murugo wa dipine y'amabuye wowe unyereka pastor ndakugiriye dipine y'amabuye yarabayeho aho hambere batinya icyaha cyane komeza sawa ariko rero ikintu kihari uko kwigisha kwanje abantu bakigira abanyumva n'igihe kimwe nta kubindoraniriza ariko bimeze nubwo abantu bigisha abantu bakabyumva wesha wewe waragaye nta wigira birebire wewe nta butumwa bwiza wokumva ntabwo wokumva wigira gahebe wewe muri gahebe wewe muri gahebe uko byazi ko wihebera Imana ayo mukafi wamenye ko nitwa gahebe urashobora kuburi kurantuka ndabona umengo waragaye byose ni sawa ariko si uko n'abana kubwira cyo gicuza Imana yashaka kucururutsa kagabanuke kaje hasi umva ijambo ry'Imana cyo rivuga mureke kwigira birebire imbere y'Imana tuzojana mu mukono shake kujane igituzo gisa ntabwo ndabikubwiye abantu ngaho murajya ngaho mukigira ibintu bire nyumviriza aho urashobora guhura n'isanganya hanyuma ukava mu mwuka ntaze amasanganya indi ndakubwira kuza Imana sivyo wigira shanda kubwira siko kumeze ni gute kandi abantu yuko ndakubwire yuko kuza Imana suko wowe uzi suko wowe uzi dore we witonde natereye icyuma cyo gutera icyuma aho pastor sebuhu pastor imigere mu kwigisha n'imigere ga pastor hapfema